Good morning, everybody. Whaftaile atua ono lea no matamofie. Fatalofa atu itatoa inga lotu le sofoman malo Yesu Keriso. Tato mai foi le amataina o neva yaso. Ifata ua aile ngangana sa moi tutono New Zealand. Po feo e lalai, mai foi le nei polo kalame. O le tatalo o nei au auna. Ai ngata foi le matu e kalesia. Ta ofi se me aunga. La foi se me fale tonu mia ma walunga i se vidi mo le atua. Tau ka whaine tima o ape spesenga le neitai au. Na ia whamanuia le atua ia te oi. Pala watu le pa ia malu o tato e kalesia. Tato ngā lue whatasi le neitai au. A wape spesenga ma vivi inga o le atua. Ia whamanuia le atua le tato osinga taulanga. O le aalo atua i whanau o le atua le neitai au no Yesu. Amen.
doesn't matter where you are in your home or in your workplace, whether you're tuning in right now. When you call upon the name of Jesus, there is power. The presence of the Lord is omnipresent, meaning He is ever present in anything that we're going through. So whatever you're going through, whatever you're dealing with right now, if you just call upon the name of Jesus, we know that healing will overcome you, healing will overshadow you. We know that the presence of God, that there is fullness of joy. Hallelujah. Tapena lo loso, tapena lo lonana. Tato saune fa foi le vihinga le tua. Po felo e alala ai mai mo mai le ne polo kalame. Se fa tino lo tapwa inga le nei taina. Tato malulu e fa tasi. Ne ya tili maulu mai se vihinga le tua. Tomanguia le tua e lo tapwa inga le nei taina.
o mātou loto I la wafia o le atua. Ono awa noa whapene o mātou maua. Mātou te toe ala langa tuai atu o ele atu e tu atu atu o ele viinga. Whaaftai ele o ese atu e mamao e te lata lata I mea uma mātou te whaia. Whaaftai le atua I vivi whaia o mātou loto mātou whapeifo e te tau lava atu o ele viinga. We thank you, Lord, for your presence not only in this place but in each home that have tuned in this morning. We know that as people cry out to you and call upon you, Lord God, that your ear is not deaf to them, that you will continue to hear from heaven, Lord. We thank you for this world that we're living in, Heavenly Father. We thank you that you continue to lead us. We thank you for our government. We thank you for our pastor. We thank you for First Lady. We thank you for our church family and everyone who's tuned in this morning. Mato te whapei fo ia vi ia o I mea uma mato te whaia. Awana le se noa I o wanga ia te mato. Se manu o mato mawole ni awanoa. Mato te toi poto poto ai le atua. Mato te leo poto poto whale tino. Awa mato poto poto whale ananga. E tu watu le vi inga ia te o. Ia mali e. Lau vi inga I o mato la mutu fia mato loto e tapua ia te o le aso ma le aso. Mato te whaftai atu ia te o. E whaftai ta maa. Whaaftai Yesu, whaaftai ananga paia. And everybody says, Amen. Thank you for those who have just tuned in right now. We just finished worship, but we're preparing our hearts for the word. Ole tu natula ia ile suma whawhenga inga mole upole atua. Ia ole a pese tasi mai al tato pese nea. Anwe whawhenga ia o matua. Go and shake hands in your lounge, whoever's sitting around you, or someone's asleep in their room. Don't wake them up. And tell them that it's time to hear from God's word. Be blessed in Jesus' name.
Like always, stay tuned for the word of the Lord.